tariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu Kylian Mbappé n'umufaransa akaba ndetse n'umwirabura yanditse amateka mashya ni nyuma yo gutsindira ubufaransa ibitego byayo bibiri mu mukino wabahuzaga n'ikipe ya Senegal aho byarangiye ubufaransa bufite ibitego 3 kuri kimwe cya Senegal. Erling Haaland akomeje kwerekana ko ari umukinnyi w'umunyabigwi. Norvège byagenze bite? Ekipe ya Jordan yanditse amateka ni nyuma yo gutsinda igitego cyayo cya mbere mu gikombe cy'isi. Ekipe ya Jordan rero ikaba yabaye ekipe ya danger, ariko nubwo byarangiye itsinzwe, ariko ni ekipe ya danger mu gikombe cy'isi. Hanyuma reka ngwikaze twinjire no mu ruga rwacu rw'imikino. Yes, namaze kugwa ikaze rero kandi uyu n'umuntu wa danger kuba ukomeza kudushyigikira udutega amatwi muri bino biganiro byacu bya buri munsi. Ni ibintu by'agaciro, natwe niyo mpamvu tububaha muri aba danger. Reka rero twinjire mu makuru yacu y'imikino. Umunyabigwi Kylian Mbappé uyu nguyu no Mufaransa akaba ndetse n'umwirabura. Uyu nguyu rero yaje kuba atsinda ibitego bibiri ni mu mukino w'Ubufaransa bari batsinzemo Senegal. Ekipe ya Senegal ibitego bigera muri 3 kuri kimwe cyayo. Ibi ngibi rero byatumye aba umukinnyi umaze gutsindira Ubufaransa ibitego byinshi kurusha abandi mu mateka y'isi, ndetse yahise anarenga record yari ifitwe n'umukinnyi witwa Olivier Giroud. Ibi ngibi rero yakoze byase bituma Kylian Mbappé ahita aba umuntu ukomeye mu gihugu cy'Ubufaransa. Baramwubaha, baravuga bati kabisa kuba warenze iyo record yari ifitwe n'umunyabigwi Olivier Giroud, rwose turabikwemereye muhungu wacu. Uyu muhungu rero mu minsi yashize yari ari kugaragara nk'uri kumwe na President w'Ubufaransa Emmanuel Macron, anamwishimira cyane avuga ati umuhungu wanjye ngwino twifotozanye. Ubona nyine ko byari ibintu bibereye ijisho, kandi nta n'umuntu utarishimiraga kureba iyi nkuru. Kylian Mbappé rero aracyari umusore, kandi ubona ko akeneye no kuba yatwara n'ibindi bikombe byinshi. Rero azagire amahirwe akomeze kwitwara neza cyane. Hanyuma rero reka twinjire no mu bundi buryo, ariko tutari twarenga kuri ekipe ya Senegal. Nubwo yaje gutsindwa ibitego 3 kuri kimwe cyayo, ntabwo byari byoroshye mu mukino wa mbere. Ukuntu umukino wagenze hagati y'ikipe ya Senegal ndetse n'Ubufaransa, umukino waranzwe n'impinduka zikomeye cyane mu gice cya kabiri, kuko Senegal yari yabanje guhangana cyane mbere yuko Ubufaransa bukanguka bugatsinda ibitego 3, kuko wabonaga rwose ekipe ya Senegal ntako itagize, ariko nyuma nibwo ekipe burya ikomeye iba ikomeye yaje kuyereka ko ataragafu k'imvuga rimwe. Gusa nubwo umukino wa mbere burya bitaba byoroshye, bitewe nuko hari ekipe ibanza kubona umukino mbere y'iyindi. Niyo mpamvu rero ibingibi rero utapfa kubyitega ko ariko byahora. Na Senegal ntabwo ari agafu k'imvuga rimwe niko twavuga. Ushobora kuba yahuye na ekipe ikomeye ihabwa amahirwe yo kuba yatwara igikombe, ariko reka turebe n'umukino ukurikiyeho uko ibintu bigomba kuba byifashe. Gusa nubwo bino byose byabaga no kwa Lionel Messi, dore ukuntu ibintu byari bimeze. Umunya-Argentine Lionel Messi akaba yatsinze ibitego bigera muri 3, icyo twita hat-trick. Akaba yatsinze ekipe y'igihugu ya Algeria. Ni mukino wahuzaga ekipe ya Argentine ndetse na Algeria. Umukino ukaba waje kurangira ari ibitego 3 by'ikipe ya Argentine, byose byatsinzwe n'umukinnyi w'icyamamare Lionel Messi ku busa bw'ikipe ya Algeria. Ibi ngibi bikaba byatumye Lionel Messi agiza ibitego 16
mu gikombe cy'isi, akaba yahise anganya n'umukinnyi wari ufite ibitego byinshi mu gikombe cy'isi. Umukinnyi wari ufite ibitego byinshi mu gikombe cy'isi akaba ari umukinnyi witwa Miroslav Klose. Aka gahigo rero Lionel Messi akaba yaje kuba asa naho anganya na Miroslav Klose, nawe akaba yagize ibitego 16 mu gikombe cy'isi. Ni mu gihe muri Norvège umukinnyi witwa Erling Haaland akaba ndetse n'umukinnyi w'ikipe ya Manchester City akaba amaze gutsindira yino ekipe ya Norvège ibitego bigera muri 2. Ni mu nsinzi yabahuje n'ikipe ya Iraq, aho byarangiye ibitego ari 4 by'ikipe ya Norvège kuri 1 cy'ikipe ya Iraq. Ibindi byahise bituma Erling Haaland akomeza kwigaragaza nk'umwe mu bakinnyi bakomeye muri rino rushanwa ry'igikombe cy'isi. Hari ekipe yanditse amateka akomeye muri rino rushanwa ry'igikombe cy'isi. Muti byifashe bite rero? Ekipe ya Jordani, iyi ekipe y'igihugu ya Jordani ikaba rero yamaze kuba yandikwaho igitego kimwe kuva rino rushanwa ryatangira mu gikombe cy'isi. Iyi ekipe rero ya Jordani ni mukino wabahuzaga n'ikipe yitwa Autriche. Rero iyi ekipe ya Jordani yaje kuba itsindana na Autriche, ariko Autriche yayitsinze ibitego 3 kuri 1 cya Jordani. Bihita bituma rero Jordani yandika amateka akomeye atazibagirana. Jordani rero muri uyu mwaka wa 2026 ubwo yari yinjiye mu gikombe cy'isi nibwo yigaragaje itsinda igitego kimwe rukumbi gihita kiyandikwaho kabisa. Ubwo rero iki nicyo gitego kibanjije kuva yagera mu gikombe cy'isi. Reka dusoreze ku mukino wahuzaga ikipe ya Iran ndetse na New Zealand uko byari byifashe. Umukino wahuzaga Iran ndetse na New Zealand uko byaje kugenda, ikipe ya New Zealand yaje gutsinda ibitego 2 kabisa, ihabwa amashyi kabisa. Wabonaga ko iraza kuba yikura muri uyu mukino amahoro, ariko byageze nyuma ntabwo byoroshye. Iran yaje ikubita amashoka ndetse n'impiri, ubwo birangira Iran yishyuye igitego cya mbere. Barakina birangira yishyuye n'igitego cya kabiri, biza kurangira umukino wigaragaje ko Iran ndetse na New Zealand banganya ibitego 2-2. nuko umukino waje kuba urangira hagati y'ikipe ya Iran ndetse na New Zealand. Ayo niyo makuru yari ahari tariki 16 z'ukuntu ibintu byari byifashe. Ndagushimiye. Yino yitwa Kingdom TV, nawe ngiye nitwa Bonvika.